Kah Trap National Youth Front Northern Region hagasing palai kelalai penyakundu U Chancellor ke USTM UM Hok habari dua. Kepada halor kanongrim bandawai ke Bahak Kerpang na gebenta kisamla puli jong kejela Meghalaya barkham tam na gebenta gitu kisamla kibawan kilong yeng beduk bakerdu. Hakate ke jingle yakundu la yalam nu presiden uba Hetsing Lingdo badu general secretary uba Alfred Malai bat kibai di kidkhon. Hakba hak jing kendu kilai keren halo shibun kimat bagate ke skul ba ke badan Hari Boy District kedai ban perkhat Kerpang ya ki kuan samla nari boy bat kumju ru na kejela Meghalaya. Katkum ke jing batai ke nongilam kathong ke bakhmat bakila dawa kalong ban Bahak Kerpang ya ke jaka puli la kalong balek puli medical ni kiwe di ki kos baki dai ban Bahak Kerpang ya ki samla puli na kejela Meghalaya bat khamtam ya ki samla ki bawan na kilong yeng longsem ki baduk bakerdu. Kilapan pau ke jing song komen bu Chancellor ke USTM UM Hok ula kulor bensim kia halor kita gimat jing dawa. Kebagaseng halor kita gimat jing dawa bagaseng HNYF kayeng ban chakri na kebenta ban kentiu ya ke puli putih badru ban ailat islanti ya ki kon samla ki bakwa ban poi syaki kerdan ki ba kham chelor. New Trap National Youth Front Northern Region Ajinam Lang Jung Pai Presiden Central Body Barabas Mani kita Presiden Hamba ini ke Northern Region antara dan ruang yang jangan kemudian jangan disciplinary secretary hadian bangi lawan kendu ya Chancellor jangka USTM ya Kelaiman ngelalek ban keren kita pada ban alor ke Bahak ke Puli Putih beri bagi kena lokal ni po Hari Boy District berkumjur na mentah di nong sunung ke Meghalaya. Di halor kan gaji kran jini ngelayo dan bu kimat ki Kerpang ki Tungsan awai di ke Puli Putih kamtam kumsyu on ki local representation nangta social equity nangta pada skill development nangta community trust nangta pada berkiwe-kiwe. Di halor kan gaji ngelai kenduk jini abangi la discuss la show meeting beti ngelayo bun ki ba mei na kaliang jini la pediang ru halor kan gimat ki bani la keren mbek te ane bede bat ke MBBS kota ono na kaliang jong sanjelo la pediang apa kuloi ban aji rap kamtam namta ki baduk ki banjar ke stom namta ke Bahak juki kadon kesip Kerpang namta juki kena lokal kamtam ni kena ribuhai TKI ke basu tenak ke basu kemen golong ba ni nak liang dah CNF ni kentu kemham ni ki nong susnong yang kadang ribuhai kamtam lagi kena ke baduk wajin syamjin jas stom bala da kidon kino badon temu berpulih kam sejarah jadi kini berpet kamtam le habedi ke medical kota ke kumsu Allah kuliah doktor minta ke BFAM kini ki degree ki soalnya kidon ki bentar ke Kerpang nam tajuk ki kamtam le soalnya ki fresh di Batemai basim admission akan ke university kio ke bentar Kerpang bah na abedi scholarship nam ta pada abedi bat ke fees nam ta pada admission fees kidon ki bentar ke Kerpang nam tajuk ki ini ketu kan pam ni ki kena lokal jingin ada kisam jing ani ki kwa ban kuliah ke university kelak bonan dulu ini ke HNIF nam ta ban pendek nam ta jing kam lagi badru nam ta kini ki kena ki badon lupa ke university ru ki enroll nam ta ki admission bula kuliah ru badangnya ada jing kuliah ada kisam gino jing kelak bonan cekmat ban kelu ini ban pendek nam ta kini ki jing jadi sistem lagi kumsyona ki balik se kelak don ki baladu no ajung ki kini pa antara kisam jing jarah yo kat ayin san ada kum kita ke jing sebab peluang cekmat pada klaim dapat sengoh hangi kumangila menyerap iki ke ni kerpat nang kentu ni ajimut iki kena semlah di badan kejing tumbul kuliah kamba dan penara yang kejing kuliah iki kam sejarah ai degree doktor ke sebab peluang cekmat kena mengiru naga yang HNF nilak menyerap lagi atau Kerpang mal kedon ke Bahak Kerpang namanta jadi kena lokal ni Umdi tangga scholarship nota kiwi kijung lengkam ro abdi ke university lade hostel dan dia ke monthly fee dan dia lagi tuition fees buat kontak nama kumsya Allah abangi asal nak yang Chancellor akan gaji kembali tinggi
lapasnya buat kiri dapur beper lagi hospital bahek kelawar nanti ben ayah ki soalnya ki training kita pada ki kelas ki bakerpang kuna Mumbai na Apollo mat ki ki hospital bahek kuna Maharashtra kiwan hagi sisin cibenai kiwan nanti ben ayah ki training ke jinghikai bakerpang na bentar ki kena lokal sini kuliah kata university kawai ka poin ke basuk tenang kalau ada soalnya kipadon agar jempule bajinya pateng jeki hante kumusong ala lagi don kajing bomla suban siu ya ka bai school kum kita ka don ga consideration pada soalnya kimla hidret terpensiu kemun kadon ala kiwan ringkat bagni nilak ban pendek mengen penbiang minta kata ji kam jeki te kini gadi ka ba ngkwa ban besar ban ngasni na mentah kita kena kita kuliah ketika University USTM Kendaimer dari dua ke masuk dalam kali anak kerja kami publish